Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, ya Allah. Kau mana lur? Wes, melayu lah saiki. Ya, anu ada lang itu sudah. Piro kabeh? Waduh, pondoke wis. Waduh. Kira motor kenyur saiki saiki. DJP kenyur wis. Waduh, teko wis. Hah? DJP jare. Motor bae. Teko wis. Dorong kita nyaman roh. Lihat dari bawah ada gumpalan asap dari atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Allahu Akbar. Waduh. Sampai kau gini lur. Gak ketok ebonge wis. Kilo cuwet kilo. Kilo. Allahu Akbar. Ya boleh dah timur lah. Mandi beres. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Allahu Akbar. Info sementara Sumberwulu. Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin.